Baptist Church of Mizoram Assembly Voiza Somni Pani na March ni Sari atanga ni som pakhat sanghi som pariat chung hian BCM biak in Zotlang Pastor Bia Lunglei in athleng dona he khom pui palai tur zong zong tele zaipo local tur zong zong te kan lo lom chewa rim takle nuam taka he khom pui mang turin du sakna kan hlan chewani BCM Zotlang Pastor Bia la hian twal chung ko shan pathum omin Zotlang North le pukpui ko shan te an oma ko shan member sang thum za panga omin bial to pastor Reverend R Thanmoy le minister pani ko shan upa somli pakhat le rongbol tu somthum paruk an oma TKP member sang khat somli BKHCP member Zasari somni pani BMP member Zali somthum ne KMP member zanga somli paruk an ommek bok Zotlang Pastor Bial chunga hian BCM zirna mun poimo tak Higher and Technical Institute Mizoram Hatim Campus omin Mizoram mun shang atangin zirlai engemozat an omani Assembly sanghi som pariat dolna atan hian budget chengwai som pariat siamani a BCM headquarters atangin Assembly dol chanpuina cheng noi thum mu ani bokani palai local tu tele zaipo local tu te hi BCM biak in Zotlang North le pukpuya te lo hwa ani anga palai local tu tele zaipo local tu zong te countera in report vet turin kan ngen chewani Assembly thupui hi iram lo thengro se ti ani a palai te zaipol tele he khom pui chim tu zong te tharau lammal som na dong cheu turin BCM Zotlang Pastor Bial ten du sakna kan hlan chewani